Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sikulehlela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi umlandeli-ke weCokamelisha ukhala ngabalandeli-ke bakhe laphana-ke uKhuzani ukuthi-ke bafike bekhulume-ke izinto-ke ezibuhlungu ngaye-ke laphana-ke uMthandeni ey'nkundleni zokuxhumana kuthi-ke mase kuphendula bona-ke abalandeli bakhe-ke uMthandeni bese kuba kubuhlungu-ke kubona-ke abalandeli-ke bayo-ke indlamlenze mbukeli nathi-ke impi-ke isaqhubeka phakathi kwabalandeli-ke ababili bamaqhawe-ke aphezulu laphana-ke endimeni yomculo kamaskandi uMthandeni-ke umfo kaManqele bese kuba uyena laphana-ke uKhuzani bayaphendulana nansi-ke inkulumo-ke ephelele yakhe-ke umlandeli kaMthandeni-ke edinwe eganwe lona-ke unwabo ongumlandeli wakhe-ke oyibiza ngaye-ke umdu laphana-ke kuwona-ke uTikTok imbukela uye laphana-ke comment section sizu-ovula ukuthi ngabe-ke wena-ke uphawula uthini ngalo-ke lolu daba lwabo-ke abalandeli-ke abasakwebhana laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana mbukeli siyabonga. Wena mfana kaKhuzwayo, inkabe yami Khuzwayo, ngicela ngathi sizoqala ukujwayelana kakhulu. Yabona? Isilimitheke manje, usuqala ungijwayela kabi. Lalela. Lo shit okhuluma ngawo, lo polish ogcwele la ekhanda okwenza ukuthi ingqondo yakugcina ungasathathi kahle. Nansi original post. Yangizwa ngithini? Nansi original post. Angihambi-ke mina ngisurvey indaba zenu. Ngisanganele mina. Nansi original post. Yangizwa ngithini? Isithombe leso sibonayo ngenza ngathi video ngasithatha kule post le ungazongisanganela-ke mina ungalinga nje ungidakele mina niyafana nijwayelana kabi nina nazi ukuthi ngasonke isikhathi umuntu okumele kukhulunywe ngaye kahle uyedwa umuntu okumele kukhulunywe ngayo kahle uyedwa niyanikhuluma wonke udoti lo bonke uthuvu la benifuna ukukhuluma la ngo-SK ubuye lapho uzoshipha ngomlongo la ungisanganela wena hawu nami mkhuba yami noKhuzwayo labo banegqiya ngoba la uKhuzwayo ufake ikiwe ekhanda unuka amathafisi unuke unxiwaleze izicathulo zengane zesikole kuthiwa amabhakhaniya la ekhanda baba asinamzeli la Chimala